Yashodananda Prajajana Yamunatira Raja Jamunjana Yamunatira Raja Jamunjana Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Jai Guru Bachchan, Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Gaura Premanande. Киртан — это жизнь и душа. Помню, как-то в Питере жил, далеко, приходилось ездить на Киртаны, на Махаты, на Бхактиврикше. И приезжаешь уже такой, через 2 часа дороги, метро, этого пробок, в час пик, такой уже весь. Ну, как только за порог заходишь, слышишь, там каратальщики играют, и так Харе Кришна, заходишь, и все. И забываешь про все, Вайкунтха, вот духовный мир сразу. მახსოვს სპიტაში რომ ცხოვრობდი, ძალიან გადაღელი იყავი და დიოდი აქეთ-იქით, მაგრამ როგორც კი შეხვიდოდი უკვე და კირტანის ხმა გესმოდა, უკვე ყველაფერი ქრებოდა და თითქოს გუნთაზე შეხვედი. Это в 4-й песне. Вот у меня сейчас еще один Бхагаватам был в 6 утра вот до этого класса. Ну, у нас время разное немножко. И там мы читали 4-ю песню, там, где деяния прочетов. დღეს დილით ფაგავატამს სხვა ფაგავატამს კითხულობდით მეოთხე სიმღერას 6 საათზე დრო ცოტა განსხვავდება და იქ პრაჩეტებს ყვებოდნენ. Там описывалось, что когда преданные читают и воспевают деяния Господа, Его игры, Его имена, то наступает Вайкунха, и они как минимум на время забывают про свои какие-то материальные желания, беспокойства, про все забывают. იქნა თქვამია რომ როდესაც ერთგულები კითხულობენ და ყვებიან ფლის გართობებზე, მაშინ ყველანაირი მისი აქაური პრობლემები ქრება დროებით მაინც. И вот я тоже зашел на эту Намахату, чуть-чуть повоспевал, чуть-чуть послушал Кришна Катхи. А лучше не чуть-чуть, лучше, конечно, много. И все, про все забываешь, Вайкунха прям. მე შევედი ამ ნამაჰატაზე ცოტა ვიგალობის შემდეგ კრიშნა კათას მოვისმენ და გავიწყდება ყველაფერი ვაიკუნთა ხდება. Я Шрила Прабхупаду, Кришну благодарю, что они дают мне такую возможность. Вот каждый день, который у меня прошел в обществе преданных, когда я слушал Кришна Катху, воспевал святые имена, я каждый день благодарю Кришну за то, что он дал мне такую возможность. Особенно, когда выхожу на улицу, смотрю, как люди просто... Ну, давайте вначале эту часть лучше. მადლობას უხდი კრიშნას და შრილა პრაბჰუპადას, რომ საშუალება მომცეს, რომ იმ ყოველი დღისთვის, რაც კრიშნას ცნობიერებაში ერთგულებთან ერთად გავატარებ და საშუალება მომცეს, რომ მეგალობა ყოველ დღე. Особенно, когда на улице вижу, как люди просто с самого утра раннего носятся туда-сюда, в полном беспокойстве. Განსაკუთრებით როცა ქუჩაში ვხედავ, რომ ხალხი სრულ აქეთ-იქით მირბიან, მიეჩქარებათ მათ და ჭკუაღელვებული აქვს სრულიად. Меняя свое свободное время и здоровье на временные какие-то вещи. დროებით რამეებს ახარჯავენ საკუთარ თავისუფალ დროს და საკუთარ თავისუფალ დროს. И даже внешний какой-то успех, дорогие машины, какие-то костюмы, а когда ты начинаешь глубоко разговаривать с этим человеком, узнаешь его на самом деле жизнь,
ну, там реально ад. Там нет вайкунтхи вообще. და გარეგნულად ყველაფერიც რომ მქონდეს კარგი მანქანები და საცმელი, როდესაც უფრო ღრმად ესაუბრები ამ ადამიანს, ხედავ რომ რეალურად ჯოჯოხეთია არანაირი საერთოდ არ არის ვაიკუნთა. Да, в принципе, это даже можно понять, не спрашивая у нее ни о чем. Если ты видишь, а у них у всех практически у таких, ну, людей, кто живет такой жизнью, вредные привычки, то это значит, что есть какое-то сильное напряжение внутри, которое они пытаются маскировать и заглушить вот этими сигаретами, алкоголем, наркотиками, еще чем. თუმცა რომ სარესაუბრო და ხედავ მათ თვისებებს, სინამდვილეში ეს ნიშნავს, რომ მათ შინაგან ღელვას და წუხილს ისინი ახშობენ ამ ნარკოტიკებით, სიგარეტით, ალკოჰოლით. Да, человек, если просто даже курит, это уже, ну, можно понять, что ему очень тяжело, у него очень сильное напряжение внутри, и надо как-то, и можно помолиться, как и помочь можно. როცა ხედავ რომ ადამიანი ეწევა უკვე ამით შეგიძლია მიხვდე რომ შინაგანად ძალიან დატვირთულია და უბრალოდ შეგიძლია ილოცო როგორ შეიძლება მას დაეხმარო. Хотя внешне он кажется такой неприступный, на каком-то там Бентли подъехал, еще что-то. Но Вайшнав, он видит суть, поэтому Шрила Прабхупада, он очень достойно себя вел со всеми. Неважно, это был король, премьер-министр, или это был обычный человек. გარეგნულად შეიძლება ჩანდეს ძალიან მაგრად ბენტლიდან შემოვიდა და ჩამოვიდა ლამაზად, მაგრამ ვაიშნავები არ შეხედავენ, ამიტომაც შრილა პრაბჰუპადა ყველასთან ღირსეულად მოჰქონდა თავი, ყველასთან მეფე ყოფილიყო და გინდ სხვა. Но он, Шрила Прабхупада, хорошо знал татву и понимал, что душа, она не может быть счастлива. Сколько бы ей денег не дали, как рыба на суше, она никогда не будет счастлива. რადგან შრილა პრაბჰუპადას კარგად ესმოდა ტატვა და ის ხვდებოდა რომ სულს რაც არ უნდა მისცე, როგორც თევზს თუ წყლიდან ამოიყვანა, რასაც არ უნდა მისცე, რაც არ უნდა მისცე, არ იქნება ბედნიერი მატერიალურ სამყაროში. Поэтому мы с вами сейчас будем погружаться в Вайкунху. ამიტომაც ვაიკუნთაზე ჩავიზირებით ჩვენ ახლა. У Индрадьюмна Махараджа есть такие серии лекций. Вайкунха Экспресс называется. ინდრადიუმნა მაჰარაჯს აქვს ესეთი ლექცია და სერია ვაიკუნთა ექსპრესი ჰქვია. Вот это экспресс, воспевать всегда и читать о Кришне, деяниях его преданных. Это экспресс. ეს არის ექსპრესი, როდესაც გალობ და კრიშნას ერთგულებზე და გართობებზე საუბრობ. Ом намо Бхагавате Васудевая. ом намо භაგавате ვასუდევაია. Ом намо Бхагавате Васудевая. ом намо භაგавате ვასუდევაია. Ом намо Бхагавате Васудевая. ом намо භაგавате ვასუდევაია. В уме одна мелодия играет, а произнес почему-то другую. Ну ладно. Так. Санскрит. Кинту шастри бахут висят, бахунамиха карминам, шастритвам упачарохи ядха мандала вартинам. Комментарий и перевод его божественной милости Абхачара Наравинду Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада. Ямадуты продолжали. На свете много карми, занятых разными видами деятельности, поэтому над ними стоят разные правители и судьи. Но, как над многочисленными царями должен быть один император, так и над всеми правителями и судьями должен быть один верховный повелитель и судья. Комментарий. В государстве может быть много чиновников, следящих за соблюдением закона. Но сам закон для всех один.
Ему должны подчиняться все подданные. Вот почему Ямадуты недоумевали, как двое судей могли по одному делу вынести разные решения. И хотели узнать, кто же из них верховный судья. Ямадуты не сомневались в порочности Аджамилы, и Ямараджа уже готовил ему кару. Но Вишнудуты оправдали Брамана. Это озадачило Ямадутов, и они обратились к Ямараджу за разъяснением. Переводить будете, да? Хорошо. ჩავკითხულობთ რომ ფაგავატა მის მეექვსე სიმღერის მესამე თავის მეექვსე ლექსს. იამადუტები განაგრძობდნენ. ამ ქვეყნად არის მრავალი კარმი, ანუ სხვადასხვა დარგის მშრომელი, რომელთა მაღლა დგანან განსხვავებული მოსამართლენი და მმართველები. მაგრამ როგორც ერთი მეფე განაგებს უამრავ დაქვემდებარებულ ხელისუფალს, ასევე ყველა მოსამართლესაც და ხელისუფალსაც ერთი უზენაესი განმგებელი და მსაჯული უნდა ჰყავდეს. კომენტარები. მთავრობას შეიძლება ბევრი მოხელე ჰყავდეს კანონის დაცვის მეთვალყურად, მაგრამ თავად კანონი ყველასთვის ერთია. სწორედ ასევე ამიტომ იამადუტებს გაუჭირდათ გაგება იმისა, რომ ერთ საქმეზე ორ მსაჯულს ორი საპირისპირო განაჩენის გამოტანა შეეძლო და ამიტომ სურდათ მთავარი მსაჯულის ღვინაობის დადგენა. იამადუტების აზრით აჯამილა უდიდესი ცოდვილი იყო, მაგრამ იამარაჯას სასიკვდილო განაჩენის მიუხედავად ვიშნუდუტებმა გაამართლეს ეს ბრაჰმანი. სწორედ ამ გაუგებარი ვითარების გარკვევა სურდათ იამადუტებს. Комментарий შესასრულს. Давайте еще пару стихов прочитаем. Следующий стих. Верховный судья должен быть один. Мы думали, что это ты, и что тебе подвластны даже полубоги. Нам казалось, что именно ты господствуешь над всеми и решаешь, кто из людей поступает праведно, а кто грешит. Რამდენი ლექსი? უზენაესი მსაჯული ერთი უნდა იყოს. ჩვენი ცოდნით ეს შენიყავი და ნახევარ ღმერთებით ჩვენს სამართალს მორჩილებდნენ. ჩვენ გვეგონა რომ ეს შენიყავი ყველა ცოცხალი არსების მეუფე, უზენაესი ხელისუფალი და განსჭიდი, ვინ იყო ღვთისმოსავი და ვინ უღმერთო. Следующий стих. Но теперь мы убедились, что ты не всесилен, не всевластен. Иначе разве осмелились бы те четверо прекрасных совершенных существ попрать твою волю? Комментарий. Лексий. Хорошо. Прежде Ямадуты верили, что Ямараджа – единственный вершитель правосудия. Они были убеждены, что его воля непререкаема. И можно представить себе их изумление, когда 4 прекрасных существа, судя по всему обитатели Сидхалоки, посмели ослушаться его приказа. Შემდეგი ლექსი. მაგრამ ახლა მოწმენი გავხდით, რომ შენ ყოვლის შემძლე არ ახარ. სხვაგვარად შენი ბრძანების შესრულებას 4 პირმშვენიერი და სრულყოფილი პირი როგორ აღუდგებოდა წინ. კომენტარები. იამადუტებს ეგონათ, რომ მართ მსაჯულება მხოლოდ იამარაჯას ხელთ იყო და მის განაჩენს წინ ვერავინ აღუდგებოდა. მაგრამ მათ და გასაოცრად ამჯერად მისი ბრძანების შესრულებას სითალოკადან მოსულმა 4-მა ულამაზესმა არსებამ შეუშალა ხელი. Ом Гьянати Мирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чакшурум Литамина, Тасмаши Гуруве Намаха, Шри Читанья Манобистам, Стапитам Йена Бутале, Своям Рупа Кадамахьям, Дадати Сва Падантикам. Ванчакалпа Трываяшча, Крипа Синдубьяевача, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо Намаха. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Taptana Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kam karoti vachalam pangum langaite girim,
Яд крипа тамахам банде шигуру дина таринам. Так, Ямадуты, они обескуражены. Они думали, что у них их босс, Ямарадж, он Всевышний. იამადუტები გამსუფრებულნი არიან, რადგან ფიქრობდნენ ისინი, რომ მათი ბოსი იამარაჯას უზენაესი იყო. Но здесь мы узнаем, что есть иерархия определенная, да? თუმცა ვიგებთ, რომ არსებობს გარკვეული იერარქია. Что, оказывается, Ямарадж не Всевышний, он также подвластен кому-то. აღმოჩნდა, რომ იამარაჯა არ არის უზენაესი და ისიც დაქვემდებარებულია ვიღაცაზე. И он тоже слушает, принимает какие-то наставления и выполняет какое-то служение. ისიც ისმენს სიღებს და არიგებებს და გარკვეულ მსახურებას ასრულებს. Так представляете, что говорить про Ямараджа, да? Он такая личность и кому-то подчиняется. Что же говорить про нас вообще, да? წარმოიდგინეთ, იამარაჯა ასეთი პიროვნებაა და ვიღაცას ექვემდებარება და ჩვენზე რაღა უნდა ვთქვათ. Но мы же здесь такие гордые, на Земле живем, думаем, что мы вообще одни во Вселенной, там ученые какие-то железячки запускают на Марс, на Луну, еще куда-то хотят полететь. И типа, ну, и там жизни нету, и там жизни нету. Да нигде жизни нету, мы тут вообще самый центр, никто нам не указ, никто нам не приказ. მაგრამ ჩვენ ყველაზე ამაყები ვართ და ჩვენ მგონია, რომ ჩვენზე მაღლა არავინ არ არის. მეცნიერები უშვებენ სხვადასხვა რკინებს მარსზე და სხვადასხვა პლანეტებზე და ამბობენ, აი ნახეთ, არავინ არ არის აქ ვართ ჩვენ ყველაზე მთავარი. И, соответственно, если мы одни, то можно делать, что хочешь. Ну, главное, в рамках правил государства, да, действовать. გამოდის, რომ თუ შენ მარტო ხარ, მაშინ შეგიძლია რაც კიდე ისაკეთო. თავარია გარკვეულ კანონებს დაემორჩილო, რაც სახელმწიფოში. И потом мы встречаем преданных, да. И оказывается, что мы кому-то что-то должны. შემდეგ ხვდებით ერთგულებს და თუ გამოდის, რომ ჩვენ ვიღაცას რაღაც უნდა გავაკეთოთ. Узнаем, что мы родителям должны всю жизнь, да, в необъятном долгу перед ними. ვიგებთ, რომ მშობლების წინაშე ვართ ვალში. Перед святыми мудрецами. წმინდანების ბრძანების წინაშე ვართ ვალში. Перед Господом. ღმერთის წინაშე ვართ ვალში. Я хотел спросить, а почему мы в долгу перед родителями? Сейчас вообще молодежь, она даже не задумывается об этом, что что-то мы должны вообще родителям. Они нам должны что-то, родители нам должны все покупать. Что это мы должны? მინდა კითხვა დავსვა, რატომ ვართ ვალში მშობლებისადმი? ახალგაზრდობა ახლანდელი ფიქრობს, რომ არანაირად არ არის, ანუ ვალში პირიქით მშობლები არიან. ვალში მათთან უნდა მიყიდონ სხვადასხვა რაღაცეები. Я хотел спросить, может, это кликнется. Почему мы должны родителям? იქნებ ვინმე უპასუხოს მინდა გეკითხოთ თქვენ, რატომ ვართ მშობლების წინაშე ვალში, რატომ უნდა ვემსახუროთ მათ? И что мы должны, как вы думаете? Ну, буквально пару предложений. რა უნდა გავაკეთოთ მათთვის? რამდენიმე წინადადება რომ თქვათ. Не стесняйтесь, преданные, включайтесь. არ მოგარიდოთ ჩართეთ მიკროფონები.
რა უნდა გავაკეთოთ მშობლებისთვის? რატო ვართ მშობლების წინაშე ვალში და როგორ უნდა ვიმსახუროთ მათ, რა უნდა გავაკეთოთ? Они дали нам это рождение дело. მათ მოგწეს ეს დაბადება სხეული. Да. Сколько С там? помощью 9 которого месяцев. мы можем. Да. Целых 9 месяцев вы носили рати Прабу. Да, это же аскеза. Მთელი 9 თვე რატის ატარებდით ეს ხომ ასკეზა. Он 8-месячный. Ну, все равно. 8 месяцев, это да. Да. Не 2 дня, не 3. Да, Дайма, ты же еще что-то хотел сказать? Да, с целью которой мы можем уже дальше поклоняться Господу. И мы обязаны за них молиться. მათ მოგწეს სხეული, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია ვითაყვანოთ უფალს და ვალდებული ვართ ვილოცოთ მათ. Если по-другому, они обычно родители от детей не принимают никаких проповедей. Трудно. როგორც წესი, მშობლები არ იღებენ შვილებისგან გარკვეულ ქადაგებებს, რთულია ეს. Ну, мы можем молиться за них. მაგრამ შეგვიძლია ვილოცოთ მათთვის. Кормить просадом. პრასადი ვაჭამთ. Спасибо. Кто еще хотел бы? Я могу тоже добавить, если слышно меня, я не знаю. Да, как хорошо слышно. Харе Кришна. Харе Кришна. Ну, во-первых, когда я сказала, мы должны родителям за то, что они как бы нас приняли, мы появились посредством их, мы получили тело и можем действовать в этом теле. Тем более мы получили человеческое тело, которое очень важно для духовного развития. Иначе ни в каком теле мы не смогли бы заниматься преданным служением, кроме человеческого тела. Это самый важный аспект того, что родителям мы в неоплатном долгу находимся перед родителями. Только поэтому, ну не только поэтому, еще по-другому, что они потратили столько времени для нас, на наше как бы развитие. Вот, и ну, в основном вот это самое главное, что мы получили человеческое тело. Потому что есть 8 миллионов 400 тысяч форм, в которых присутствует, в которых душа переходит из одного в другое. И только в человеческом теле мы способны понять Господа. Это очень важно для нас. Შემიправ ვამბობს, რომ როგორც დაიამატაჯემ თქვა, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მათ მოგცეს დაბადება, სხეული, რომელიცაც შეგვიძლია ვიმოქმედოთ. მით უმეტეს ადამიანის სხეული, რადგან 8,400,000 სხეული არსებობს და ჩვენ მაინც და მაინც ადამიანის სხეული მივიღეთ. ასევე მათ დაგვახარჯეს დრო, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ეს არის, რომ სხეული მოგცეს. Еще я вспомнила, когда я стала преданной, и меня очень вдохновило, что ты, становясь преданным вайшнавам, можешь помочь своей практикой, своим достижением, можешь освободить своих предков и своих родственников. Тоже это меня очень вдохновило. Даже из ада можно их от ада спасти. ასევე მე გამახსენდა კიდევ რომ ძალიან გავმხნევდი, როდესაც გავიგე რომ შენ თუ ერთგული მსახურებით ხარ დაკავებული, შეგიძლია შენი მშობლები გადაარჩინო ჯოჯოხეთისგანაც კი შეგიძლია იხსნა ისინი. Можно, вопрос к этому еще. В качестве оппонента кто-то может сказать, что вот
далее человеческое тело, но кто-то может сказать, ну, я же заслужил по карме это человеческое тело. Если бы я заслужил бы, например, тело животного, ну, при чем тут родители, если я это заслужил? Как ответили бы? Ну, ოპონენტის А, სახით ვიღაცამ შეიძლება იკითხოს, რომ ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მე კარმით დავიმსახურე ადამიანის სხეული, მე რომ სხვა სხეული დამემსახურებინა, სხვა სხეულს მივიღებდი და მაშინ რატომ ვარ მათ წინაშე ვალში ამ შემთხვევაში? да, Мгм. я думаю, что именно поэтому христиане, они запретили или, так сказать, убрали реинкарнацию, карму, вот эти все вещи, потому что они были 100% там. ვფიქრობ, ამიტომაც მოაშორეს ქრისტიანობაში რეინკარნაცია და კარმა, რადგან იქ 100%-ით იყო ეს. Потому что в Кали-югу у людей мало благочестия, и сердца жесткие, и практически, когда какие-то трудности у людей возникают, мы как бы себя оправдываем, и не помогаем им, не сострадаем, даже доброе слово не можем сказать. Ну, мол, заслужил, так тебе и надо. Это по карме все. რადგან კალის ეპოქაში ადამიანებს გული რბილი არ აქვთ, მყარი გული აქვთ და ჩვენავთ კი დავიმსახურეს ყველაფერი კარმით მეკუთვნოდა. Да, поэтому вайшнавы, когда они практикуются, успевают святые имена, слушают о Кришне, их сердца становятся мягкими, сострадательными, ну, сострадание проявляется. მაგრამ ვაიშნავები, როდესაც აპრაქტიკებენ, მათი გული რბილი ხდება და თანაგრძნობა ჩნდება. И он очень благодарный становится за все и всем. და ძალიან მადლიერი ხდება ყველაფრისთვის, ძალიან მადლიერი. Также мы получаем самбандху. ასევე ჩვენ ვიღებთ სამბანთას. То есть знание о том, как мы все связаны и почему. ცოდნას იმის შესახებ, როგორ ვართ ჩვენ ყველა ერთმანეთთან კავშირში და ратом. Поэтому, когда возникают какие-то ситуации, особенно сейчас вот политические такие, да, вот эти все, ну как, особенно сейчас, это всегда, но сейчас это как-то рядом с нами все происходит. Войны, там, еще что-то. Вот, вайшнавам не нужно быть, как это сказать, такими, ну, типа, это их карма, как бы, ну, они заслужили, там, вот у них скотобойня, еще что-то, пусть они сами там и разбираются. ასევე რომ ხდება ეს რთული სიტუაციები, ომები და ასე შემდეგ, ვაიშნავებმა უნდა იფიქრონ, რომ მათი კარმა ეს უბრალოდ რაც ხდება, არ არის პრობლემა. Потому что, когда человек попал в беду, это самое лучшее время послужить, помочь как-то этому человеку. Неважно, вайшнав это не вайшнав. რადგან როდესაც ადამიანი რაიმე ბედურებაში ჩავარდა, ჩვენ უნდა დაეხმარო მას, არ აქვს მნიშვნელობა ვაიშნავი არ არის ვაიშნავი. Если это не вайшнав, не преданный, да, он на всю жизнь запомнит, и он будет Кришну очень сильно, ну, уважать и преданных уважать, как минимум, когда вы ему помогли в трудной ситуации. Ну, кто-то, допустим, жилья лишился, там, да, там, ну, разбомбило, еще что-то. Мы как-то можем помочь просадом, еще с чем-то. რადგან თუნდაც არაერთგული იყოს, ჩვენ მაინც შეგვიძლია დავეხმაროთ თუ რამე დაბომბვას მოყვან სხვა რამე პრაცაც მივცემთ ან კიდევ რამით დავეხმარებით. Ну, или мы можем, да, занять типа такую позицию, ну, как бы, это ваша карма, ребята, вы там скотобойни содержите, еще что-то, как бы, сами разбирайтесь, как бы, ну, мы тут Хари Кришна просто в сторонке повторяем, и все. Скотобойни это что, убивают животных? Да. შეგვიძლია ვუთხრათ, ეს თქვენი კარმა არ არის პრობლემა, არ დავეხმაროთ ასევე გქონდეთ სასაკლაოები, მათი კარმა. Поэтому нужно, ну, нам развивать сострадание и благодарность, и как-то, ну, помогать. Если мы видим, особенно кто-то в беде, да, помогать. Чем-то. Чем мы можем? ამიტომაც ჩვენ უნდა განვივითაროთ თანაგრძნობა და ვინმე თუ რამე უჭირს, უნდა დავიხმაროთ რითიც შეგვიძლია. Вот Гоча хочет что-то сказать. Да, конечно. Письмент Гоча. Хари Кришна дает руку. Хари Кришна, Гоча. Поклоны. Я хотел бы сказать насчет вопроса,
что большинство родителей, да, сейчас, в принципе, ничего не знают про карму. И несмотря на это, не решили нас выкинуть в мусорку или продолжить такой легкую жизнь, когда каждый вечер их не дают спать, кричат. Да. რატის შეკითხვას მინდა გავცე პასუხი, მშობლების უმეტესობამ არ იციან კარმის შესახებ, მაგრამ მათ ნაგავში არ გადაგვაგდეს ულიან ამ შვილებს. Столько время растили, и это, в принципе, я думаю, что это очень большой показатель беспричинных таких, когда нам дали беспричинную милость, да? ამდენი დრო დაგვითმეს რომ გავეზარდეთ და ვფიქრობ ეს ძალიან დიდი ნიშანია უანგარობის უმიზეზო წყალობის. А то, что это какая-то карма, это понятно, но они же не знали, что это, если нас выкинут в мусорку, что это плохое карма посеет. Но все равно нас вырастили без ожидания. Это честно. ჩვენ კი ვიცით რომ კი ეს კარმა, მაგრამ მათ ხომ არ იცოდნენ მას მაინც არ გადაგვაგდეს და მოგვიარეს იზრუნეს. И второй момент, то, что Кришна говорит, что родители это мои представители. და მეორე მომენტია რომ კრიშნა ამბობს რომ მშობლები ჩემი წარმომადგენლები არიან. Вот если правильно настроение с родителями, можно и Кришну даже удовлетворить. და თუ მშობლებს დააკმაყოფილებ, ამით შეიძლება კრიშნაც კი დააკმაყოფილო. Это хотел. Спасибо за это. Да, спасибо, Гоши. მადლობა. В Бхагаватам в 11 песне, 14 главе, 25 стих, где Кришна дает наставление Удаве. ბაგავატამში მე-11 სიმღერაში, მე-14 თავში, 25 ლექსში, სადაც კრიშნა უთავას აძლევს დარიგებებს. Там говорится, что подобно тому, как расплавленное в огне золото избавляется от всех примесей и вновь становится чистым, ზუსტად ისევე როგორც ცეცხლში გამბნარი ოქრო ყველანაირი ზედმეტი რაღაცეებისგან შორდება მას და სრულიად წმინდა ხდება. так и душа, погруженная в пламя бхакти-йоги, очищается от всей скверны, порожденной прошлой кармической деятельностью. ასევე სული, რომელიც ბхакти йогაშია ჩაძირული, ის იწმინდება ყველანაირი სიბინძურისგან, რაც царსული ქმედებებისგან მოყვა. И получает возможность служить Кришне в духовном мире, занимая тем самым свое изначальное положение. და საშუალებას იღებს, რომ კრიშნა სულიერ სამყაროში ემსახუროს და ამით თავის თავდაპირველ მდგომარეობას იკავებს. Я к чему? К тому, что пока, видите, Рати Прабху, сердца наши грязные, мы не склонны служить. ასე რომ ხომ ხედავთ რატი ჩვენი გული ჭუჭყიანია და ჩვენ არ ვართ მიდრეკილი მსახურებისკენ. Мы будем прикрываться кармой, там еще чем-то, да, лишь бы не служить ни родителям, никому, просто брать. ჩვენ кармას და სხვადასხვა რამებს მოვიმიზეზებთ, რომ მშობლებს არ ვიმსახურებთ, უბრალოდ ავიღოთ. Поэтому можно много чему объяснить, но так или иначе нужно попытаться как-то занять их в процессе бхакти-йоги, про садик дать, еще что-то, книжку. შეიძლება ბევრი რამ აუხსნათ, მაგრამ ასე თუ ისე კარგი იქნება თუ შევეცდებით ბхакти йогაში დავაკავოთ, მაგალითად მივცეთ პრასადი, წიგნი ან კიდევ რამე. Когда сердце их очистится, и они сами все поймут. როდესაც მათი გული გაიწმინდება, თავისით გაიგებენ ყველაფერს. Вот. И про родителей я тоже заговорил не случайно. Я недавно слушал лекцию Шрилы Прабхупады. მშობლებზად ყველა დამიწყია საუბარი, ცოტა ხნის წინ უსმენდი შრილა პრაბჰუპადას ლექციას. Во Вриндаване это была лекция, он говорил про самбандху. ვრინდავანში იყო ეს ლექცია და ის საუბრობდა სამბანთაზე. Он говорит, что если мы не получим самбандху, настоящую самбандху, то с какой стати мы не будем просто служить, у нас не будет как бы мотивации служить кому-то. ის ამბობდა, რომ ჩვენ თუ ნამდვილ სამბანთას მივიღებთ, ჩვენ არ გვექნება мотивация, რომ ვინმეს ვემსახუროთ. Как, допустим, до сознания Кришны. მაგალითად, Какое мне дело там до Кришны, до Вишну? Зачем я им буду служить? Кто они такие вообще, да, чтоб я им служил? Я.
მაგალითად კრიშნას ცნობიერებამდე ვფიქრობდით, რატომ უნდა ვემსახურო საერთოდ ვიშნუს, კრიშნას, ვინ არიან საერთოდ რომ მე ვემსახურო? Но когда мы узнаем, получаем самбандху, как я связан с Кришной, что Кришна точно так же, как и родители, дали мне тело, მაგრამ როდესაც ვიგებთ, რომ მე როგორ ვარ დაკავშირებული კრიშნასთან და კრიშნამ როგორც მშობლებმა მოგვცეს სხეული, как вот Шиби Прабhu, да, и Матаджи, да, сказали, они дали мне тело, они меня воспитали, воспитывают, может быть, да, до сих пор. როგორც შები პრაფუნ და დაიამატაჯი ქვეს მათ მომცეს სხეული აღმზარდეს და კიდევ მზრდიან მაგალითად. Они столько на меня финансов потратили, столько работали, да, столько энергии своей дали, чтобы вот сейчас я сидел вот здесь и что-то говорил о Кришне. ამდენი ფინანსი დამახარჯეს, ამდენი რამ მომცეს, რომ მე უბრალოდ აქ ყოფილიყავი და კრიშნაზე მისწაუბრა. Или что слушал о Кришне. ან მომესმინა კრიშნას შესახებ. И точно так же, когда мы понимаем, что Кришна, он не только дал тело мне, он дал также тело и нашим родителям. და შემდეგ გვესმის, რომ კრიშნამ არა მარტო მე მომცა სხეული, არამედ ჩემ მშობლებსაც მისცა სხეული. Он создал эти тела, снабжает нас всем, чем только нам, все, что нам нужно, все дает. Солнечный свет, и воду, воздух, переваривает пищу. მან შექმნა ეს სხეულები, გვაძლევს ყველაფერს, რაც საჭიროა, მზის სინათლეს, ჰაერს, ინელებს, საჭმელს. Он наш лучший друг. ეს ჩვენი საუკეთესო მეგობარია. Он всегда с нами, он всегда нам отвечает. ეს ყოველთვის ჩვენთანაა და ყოველთვის პასუხობს. Чем сердце наше более чище становится, тем больше мы видим, как Кришна нам отвечает. და რაც უფრო გვიწმინდება გული, მით უფრო მეტად ვხედავთ, როგორ პასუხობს კრიშნა. Будда Мадхикари, он вообще все везде видит со связи с Кришной. ბუდა მათიკარი საერთოდ ყველაფერს კრიშნასთან კავშირში ხედავს. Помните, я не помню кто, Джаганнат Дас Бабаджи, по-моему, когда он ехал на повозке, и в него мальчишки во Вриндаване где-то, по-моему, начали кидаться глиной или камнями, я уже не помню. თუ არ ვცდები, ეს იყო ჯაგანათა დას ბაბაჯი, როდესაც მიდიოდა და მას ესროდნენ ბიჭები ქვებს. Знаете, мальчишки, в детстве я тоже помню, с друзьями мы собирались, и вот мы целый день думали, вот, в кого обкидать снежками, кого петарду там, ну, в общем, это нормальное дело. მახსოვს ბავშვები როგორები არიან, მეც მახსოვს, როცა ბავშვები ვიყავით და ვარბოდით და ვფიქრობდით, ვისთვის გვესროლა ქვა, ვისთვის რა გაგვაკეთებინა. Как Господь Чайтанья, помните, когда был Нимай пандитом, как он забавлялся? Браманы омылись, значит, все там эти мантры, пудры, это полдня у них занимает, они чистые такие выходят, и Нимай Прабху набирает полный рот воды и просто так на них сверху донизу. И все, это значит, что надо опять идти, пудры все, мантры повторять. მაგალითად ნიმაი რომ პატარა იყო, საკეთებდა. ჩვენ ვახსოვს, რომ როცა ბრაჰმანები ბანაობდნენ, გამოდიოდნენ და ის წყალში პირში წყალს აგროვებდა და შემდეგ ასხავდა მათ და მათ ისევ შესვლა და განბანვა უწევდათ და ყველა ამ პროცედურის გავლა. Или вообще матаджи зашли омываться, и Прабху зашли омываться в разных сторонах озера или реки, там, реки, наверное. И Нимай пандит, он просто берет их вещи, которые они ставили на берегу, берет и перемешивает вот так. Здесь все, что будешь делать? მაგალითად, მატაჯები ერთ მხარეს შევიდნენ, პრაფუები მეორე მხარეს და ნიმაი პანდიტი მიდის და მათ ნიუთებს გადაცვლის მათ თანსაცმელს და რას გააკეთებ. И вот Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, он видит, как Кришна, не мальчишки, а как Кришна кидает в него эту глину или камушки. Он кричит: Кришна, это ты проказник, прекрати сейчас, прекрати немедленно, иначе
я матушке Шоды пожалуй, что ты вот такими проказами занимаешься. და ჯაგანათა დას ბაბაჯი ამ ყველაფერში ხედავს კრიშნას, ისე უბრალოდ კრიშნა შენ ისვრი ამ ქვებს ან თიხას და შეწყვიტე ახლა თორე დედა იესოს ვეტყვი, რასაც აკეთე. И, конечно, когда мы получаем такую самбанху, начинаем повторять святые имена, сердце наше очищается, у რა თქმა უნდა, нас როდესაც появляется ასეთ благодарность. სამბათას ვიღებთ, ჩვენი გული იწმინდება და ჩვენ მადლიერება გვიჩნდება. И желание служить, оно естественным образом проявляется. У нас не будет таких вопросов. დამსახურების სურვილი თავისთავად ჩნდება, ჩვენ აღარ გვექნება შეკითხვები. Потому что нам будет доставлять счастье уже не себе, себя удовлетворять свои чувства, а будет доставлять нам счастье, удовлетворять чувства Господа и всех окружающих. რადგან ჩვენ ბედნიერებას ჩვენი გრძნობების დაკმაყოფილება კი არ მოგვანიჭებს, ჩვენ მოგვანიჭებს ბედნიერებას სხვების გრძნობების დაკმაყოფილება და კრიშნას გრძნობების დაკმაყოფილება. Поэтому есть иерархия. Иерархия переводится как духовный порядок. ასე რომ არსებობს იერარქია, სულიერი порядок, как перевести? წყობა. წესრიგი. И без такого порядка сложно было бы представить, что было бы. Ну, был бы беспорядок, все просто сказать. და ამგვარი წესრიგის გარეშე იქნებოდა უწესრიგობა. Поэтому есть отношения старшие преданные, есть равные, есть младшие. ამიტომაც არის ურთიერთობები უფროსი ერთგულები, თანაბარი ერთგულები და უმცროსი ერთგულები. Даже просто если по возрасту человек нас старше, мы обязаны оказывать ему должное уважение. ასაკითაც რომ იყოს ადამიანი უფროსი, ჩვენ ვალდებულნი ვართ პატივი უცეთ მას. Да, это тот порядок, который Господь Кришна сам следует, показывает примеры в шастрах тоже, как он ему следует. ეს არის ის წყობა, რასაც თავად მიყვება უფალი კრიშნა, შასტრები სამას ამბობს. И ждать также, что мы тоже будем следовать. და ჩვენც უნდა მივყვეთ ამას. Давайте, может быть, какие-то есть вопросы, обсуждения, кто-то, может быть, что-то добавить хотел. რამე კითხვები ხომ არ გაქვთ, ანუ ეს რამის დამატება ხომ არ უნდა? Иногда Шрила Прабхупада говорил, когда не было вопросов, сейчас вспомню. Я читала в Если комментариях. вы внимательно слушали, то должны быть вопросы. Если вы не слушали, значит нету вопросов. А в другой раз Шрила Прабхупада спрашивал, есть какие-то вопросы? Вопросов нету. И Шрила Прабхупада, да действительно, какие могут быть здесь вопросы? Все понятно. Ну, то есть два разных настроения. Если Прабхупада так говорил, иногда так. Шрила Прабхупада სხვადასხვანაირად ამბობდა, ამ შემთხვევაში ერთხელ ზოგჯერ ამბობდა, რომ შეკითხვები არ გაქვთ, შეკითხვები უნდა გქონდეთ, თუ ყურადღებით ესმენთ, შეკითხვები უნდა გქონდეთ, თუ არ გაქვთ, ესე იგი ვერაფერი გაიგეთ და ხან ამბობდა, შეკითხვები გაქვთ, არა, არ გაქვთ და პრინციპში რა შეკითხვები უნდა გქონდეთ, ყველაფერი გასაგებია. А в Бхагаватам комментарии он пишет, не помню какой стих, он пишет, если у вас не возникают вопросы, значит ничего не поняли. Либо все поняли. ის წერს, რომ თუ კითხვები არ გიჩნდებათ, ესე იგი ვერაფერი გაიგეთ.
Да. და ყველაფერი გაიგეთ. Ну вот интересный момент, да, Эмата же вы тоже затронули про то, что родители, они не воспринимают, да, детей, какие-то наставления. Ага, переводите. საინტერესო მომენტს შეეხეთ დაიამატაჯი, რომ მშობლები არ იღებენ შვილების დარიგებებს. И до меня долго не доходило, почему? და დიდი ხანი ვერ ვიგებდი რატომ. Пока я не увидел, что и те, кто нас старше, они тоже особо не воспринимают от нас ничего. სანამ არ ვნახე, რომ ვინც ცოტა უფროსია, ისიც დიდად არ იღებენ. ისინიც არ იღებენ დიდად ჩვენგან არაფერს. Нет, ну есть, конечно, исключения. Когда мы просто собираемся Бхагаватам, слушаем. თუმცა Но რა вот именно თქმა когда უნდა мы, არის გამონაკლისი, როცა შევიკრიბებით Bhagavatam-ს უსმენთ. именно когда мы наставление в таком вот настроении даем, да, наставление, это не работает, потому что вот как раз-таки эта иерархия, про которую мы говорим, она нарушается вот этот закон Кришны. მაგრამ თუ რაიმე დარიგებებს ვაძლევთ, ეს არ მუშაობს, რადგან ეს იერარქია ირღვევა ამ დროს. კრიშნას Есть მოსამართლე определенная иерархия. Мгм. არის გარკვეული Даже, იერარქია. даже в семье она есть. ოჯახშიც კი ეს. Поэтому говорится Прабху, да, муж, он как представитель Бога для жены. Вот. И жена, она, если понимает это, она не будет ему наставления давать напрямую. Она, допустим, спросит: слушай, а вот эту шлоку ты как понимаешь? Объясни, что-то вот до меня не доходит. Вот. И муж тогда начнет читать, вот, начнет разбираться и начнет прогрессировать. То есть она не будет как бы ему напрямую там, а знаешь, вот там в 6 главе там вот это говорится, ты понимаешь, да? მაგალითად, ცოლისთვის ქმარია თავარი და პირდაპირ არ ეტყვის ის, რომ აი ეს ასე არ არის და ასეა, დარიგებებს პირდაპირ არ მისცემს. მაგალითად ეტყვის, აი ამ შლოკას როგორ იგებ და შემდეგ ეს ქმარი რომ ახსნეს, შემდეგ გაესაუბრება. Хотя иногда разные отношения есть, я не спорю, есть исключения. თუმცა არის Зависит. გამონაკლისებიც ზოგჯერ. Ну, мы в общем говорим, дети также, да, слушаются родителей. საერთოდ ზოგადად ვამბობთ, ბავშვებიც უსმენენ მშობლებს, Вот, просто служат им. управляют ემსახურებიან. Но иногда родители тоже слушают, например, Девахути слушала, Капилу Муни. Копилу бы все Есть послушали, другие наверное. истории тоже, Ну которые... Да, но в основном в нашей жизни мы до конца, даже если нам 50-60, мы для них все равно дети. Да. И Даже все равно Даже если мы думают, что гуру. все равно думают, что они должны нас наставлять, там, заботиться, там. И мы не в состоянии их учить ничем. Мы можем только дать. თუმცა ძირითადად 50 წელსაც რომ იყო, მშობლები მაინც ფიქრობენ, რომ მათი შვილი ხარ და შენ ვერ აუხსნი ვერაფერსო და ნატაჯი ამბობს. Они же, ну, когда рождаемся, они же не знают, что у нас были прошлые жизни, какая джива пришла, что за душа пришла. И они думают, что вот все наши дети, и все, мы должны заботиться. მათ ხომ არ იციან, რომ არსებობს სარსული ცხოვრებები, რასული მოვიდა, ისინი ფიქრობენ, რომ ჩვენი შვილები არიან და უნდა ვიზრუნოთ. Интересно, что Бхактисиданта Сарасвати Такур, мы вот сейчас читаем книгу, сейчас скажу, какая книга. Луч Вишну называется. ახლა ვკითხულობ ციკლს, რომელსაც ქვია ვიშნუს სხივი. И там описывается, что ну, эти отношения, которые были между Бхактисиданта Сарасвати Такурой и Бхактивинодом Такурой, они не были как ну, сын и отец. და იქ აღწერილია, რომ ბhaktivinoda თაკურას და ბhaktisdanta sarasvatis ურთიერთობა ისინი არ იყვნენ როგორც მამა-შვილი, მამა და შვილი. Они были как духовный учитель и ученик. Интересно. ისინი იყვნენ როგორც სულიერი მოძღვარი და მოსწავლე. Да. Бхактивinoda Такур дал ему божество, четкий, имя. ბhaktivinoda თაკურამ მისცა ღვთაება, ჯაპა, სახელი. Он ему давал духовное знание. მისცა სულიერი ცოდნა. Удивительные отношения. საოცარი ურთიერთობა. არ ამიცია. Нет. ტრანსცენდენტული. Бывает исключение.
Дальше, Прабху, конечно. Мгм. Ну, на самом деле, я в Бхагаватам читал, что родители тоже считаются учителями, духовными наставниками, нашими духовными учителями. То есть они, может, они нас не учат с самого начала духовной жизни, но так или иначе, по их милости мы начинаем. შეიძლება პრაფუ ამბობს, რომ ბაგავატამში მე წამიკითხავს, რომ მშობლებიც სულიერი მოძღვრები არიან ჩვენთვის, მასწავლებლები არიან, რადგან შეიძლება თავიდანვე სულიერ ცოდნას არ გვაძლევენ, მაგრამ მათი წყალობით იგებთ რაღაცებს. И потому говорится, что первое рождение мы получаем от первое и второе рождение мы потом получаем от гуру. То же самое мы можем спросить, вот как Рати спросила, почему вот именно нам положено, почему гуру, но так как есть свободная воля выбора, тогда и у родителей, и у гуру есть тоже свободная воля выбора. Они, допустим, как сказал Гоча, они могли бы просто ребенка, мать могла бы просто ребенка убить в чреве. Сейчас это практикуется вообще очень много, что аборт делают и так далее. Но факт то, что мы выросли уже и занимаемся преданным служением, служим гуру, мы должны быть обязаны родителям, потому что без этого ихнего мы не смогли бы встретиться с гуру и так далее. Да. Поэтому неоценимо их влияние на нас. Конечно, в Шримад Бхагаватам также говорится, что თარგმნოს თორე მე ვეღარ ისა. შეიძლება პრაფუ ამბობს, რომ სულიერ მოძღვარს ხვდებით და შეიძლება მასზე ვთქვათ, რომ კარმით შევხვდიო, მაგრამ რეალურად მათ ყოველთვის გვაქვს თავისუფალი არჩევანი და მშობლებსაც აქვს თავისუფალი არჩევანი და შეეძლო არ გაეზარდიან აბორტი გაეკეთებინათ. ასე რომ მშობლებს დიდი გავლენა აქვთ მათი წყალობით გავიზარდეთ და შევხვდით გურუს. И также родители принимают тоже многие от своих детей. Если дети правильно действуют, как бы не действуют таким образом. Потому что сейчас, вот смотри, в Европе, допустим, когда родители стареют, их просто сдают в какие-то приюты, и там родители как в этих приютах, они, короче, там страдают. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ზოგჯერ მშობლებიც იღებენ დარიგებებს შვილებისგან თუ შვილები სწორად იქცევიან. თუმცა ზოგჯერ შვილები მშობლებს საერთოდ თავშესაფარში იტოვებენ და იქ იტანჯებიან. И поэтому, когда мы поступаем, как написано, когда мы не нарушаем законы, божественные законы, наши родители видят, и это очень большой пример, да, они получают от этого. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ ღვთაებრივ კანონებს არ ვარღვევთ, მშობლები ხედავენ ამას და დიდ მაგალითს იღებენ აქედან. Потому что они видят, что мы занимаемся такой деятельностью, которая благоприятна для всех окружающих на самом деле. რადგან ისინი ხედავენ, რომ ჩვენ ისეთი ქმედებებით ვართ დაკავებული, ისეთი საქმიანობით, რომლებიც სასკეთოა ყველასთვის. Тогда они понимают, что вот мой сын, он как бы достойный того, чтобы даже мы брали с него пример. Это разум так действует. Да? როდესაც ისინი ხედავენ, რომ ჩემი ღირსეულია და მე შემიძლია მისგან მაგალითი მივიღო, ისინი იღებენ გონება მოქმედებს ამ დროს. И так даже многие родители становятся преданными тоже благодаря своим детям. ასევე ბევრი მშობლები ერთგულებიც კი ხდებიან თავიანთი შვილების წყალობით. Поэтому, да, мы можем говорить, что это карма и так далее и тому подобное, но по факту мы видим, что не все так однозначно, как нам кажется.
ამიტომაც ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ეს კარმა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველაფერი ასე ერთფეროვანი არ არის. Вот, в принципе, вот так пока. Спасибо. ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა. Спасибо за дополнение. Да, Дайвата прапу, я хотел технический вопрос задать. конечно. А вы, упомянули Лучушну, эту биографию Пакистана Сарасвати. Я просто искал, интересно было, кто такой Рупа Виласа, Кельгу Рупа Виласа, который написал эту книгу, потому что он цитирует там и Прабхупада Лиламриту, и очень большое уважение имеет к Шриле Прабхупада, и просто не знаю, кто он. И, может, вы знаете, автор, чей ученик, кто такой? Я узнавал у некоторых старших преданных про эту книгу и про автора, и сказали, что это авторитетная книга, то есть это исконовский преданный, насколько я понял. И я не помню, чей он ученик, не могу сказать. Вот. Но это искон, самое главное. Спасибо. Ტექნიკური შეკითხვა დაუსვეს, ეგნი ახსენა ვიშნუს სხივი, ფაქტისთან და სარასვადი თაგურას ბიოგრაფია და ვკითხე ავტორზე, ვინ არის თქო, რადგან შილა პრაბჰუპადა ლილამრიტასაც ციტირებს და უფრო ერთგულებს ვკითხეოდა, ზუსტად არ მახსოვს ვისი მოსწავლე, მაგრამ ისკონი ერთგულია და ავტორიტეტული წიგნია. Спасибо. Да не за что. Ну что, наверное, будем тогда переходить к следующей части. Служение Бхагават Прасада. Прасадис სამსახურებაზე გადავიდეთ, Бхагават Прасади мивот. У вас, а у меня сейчас будет третий Бхагаватам, похоже. У нас 8 часов только. ეს თქვენ და ჩვენთან მესამე Бхагаватам იქნება 30-ია. А у нас сначала будет процесс приготовления Бхагават Прасада. Да. И почитание. Да. Ну, ничего, я попозже, через час буду приступать тоже. Да, большое спасибо, дорогие преданные, что дали возможность с вами читать, обсудить. Харе Кришна, спасибо вам. Да, и надеюсь, до скорого. Харе Кришна, спасибо большое. Всем хорошего дня. Харе Барати Прабху за перевод. Спасибо. Харе Кришна, спасибо вам. Дайвата Прабху ки джай. Прабхупада ки джай. Джай.